Treća činska za Amerikance, Teodosić pokušava i pogađa. Tako je, seks! Treba nam što više poena na toj listi, samo da vidimo Jokić, odlično za Raduljice, lepa asistencija, dobra saradnja naših 10 sekundi do kraja ovog napada, protiv Jordana. Zakucavanje Raduljice, Amerikanci u osnovnoj liniji, Nedović pokušava za 3 i pogađa. Srbija trojkom za protiv Durenta, pomože Jokić. Jokić, lepo se otvorio Kalinić, dole Jokić ponovo. Teodosić pokušava za 3 i pogađa još jednu trojku. Opa, la. Teodosić, 10 sekundi do kraja ovog napada, Raduljica dolazi u pomoć. Zaustavio Đorđa za trenutak, Teodosić. Odlično za našu centra. Uspio je da provuče ovu loptu. Markovića, sada lopta za Raduljicu, dobra finta. Povratna za Bogdanovića, Bogdanović za Teodosića. NBA na srpski način. Marković, mora gleda kad koša 3 sekunde. Marković za jednu NBA trojku. To je dovoljno daleko bilo iz Amerikance. Sasta prilika sada za Simonovića. Marković, odlično su bacio Raduljica. Lepa asistencija Markovića, Raduljica koristi sve. Raduljica! Bravo! Zakucavanje Raduljica. Marković, Bogdanović, lepo izlazi iz bloka, Bogdanović, trojka! Trojka za Srbiju, Bogdanović je kao Srbija bio Bogdan. Marković, iz koraka, lepo o tablu, vrlo lepo. Dosta prosto. Da, ili faul, Bogdanović. Lep ulaz. Lep ulaz momka koji je bio održan od strane Finska, strada loptu Teodosić, da vidimo ovdje će pripasti na kraju na ovom napadu. Odlično, htio sam da kaže Bogdanović. Sjajna asistencija, zakucavanje Jokića, još jednog dobra naši koriste. To slobodna situacija za Jokića, bili 1-1. Ostali moraju da pobignu odatle. Jokić, sjajno, lopta je već pogodila, bila će za putanja. Oni ostali se sklone brzo odatle. Isto od lopte za Jokića, evo sada tek. Odmah su tu dvojica, Teodosić pokušat će za 3 poena i pogađa za trojku. Miloš Teodosić. Mačman, Jokić, Teodosić. Jokić pokušava za 3, pogađa trojku. Jedan od razloga zašto ga Džener nije dao. Pominjao se na neke razloga. I dalje. Jović. Između dvojice za Jokića. Jokić to opet koristi sa počem postiže poene. Kao si lopta vjerojatno Teodosić. Teodosić. Lepa asistencija. Ovako sve se radi u CSKA. Nando De Colo je taj. Da vidimo da li će se povoditi strana za Jokića ponovo. Teodosić pokušava za 3 i pogađa trojku. Miloš Teodosić, 16 njegovih poena. Trojke 4. Raduljica. Odlična pinta. Dobra pinta ponovo. I pogodak ponovo naši centra. 18 poena ima koliko ima i Jokić. Bogdanović. Odlična. Lopta, ugao. Za 3. Marković pogađa. Eto nagrade za to. Su naši momci sad prošli. 10 sekundi. Jokić, još jednom za 3, ovo je bio i faul, ali pogađa Jokić, sudije ne sude faul. Nova trojka za Srbiju. 90-85. Bogdanovića, dobra finta. Bogdanović za Jokića. Jokić, ušla je. Ima priliku za 2+1. Dobra finta, Nikola Jokić igra vrhunski na ovoj utakmici, to ono što smo njega tražili. Posjetio nam se na utakmice i na partije koje ima u kvalifikacijama. Dobra asistencija. Durent je načinio faul. Evo još jednom. Samo da ih namučio malo, da osjeće. Da ne može s druge strane. Uručenje za Teodosića. Pravi slalom Teodosića. Povratan za Bogdanovića. Bogdanović za 3. Lopta kod Teodosića na kraju. Bio je faul. Tako je. Bravo, momci. Šteta što nije ušlo ovo. Da je ušlo bilo bi fenomenalno. Za ovih 5-2 sekunde. Ništa od lopte za Teodosića. Teodosić sada, bilo je preko pola, Bogdanović za produžetak, ne! Šteta, tako blizu, a tako daleko, ali dobro, biće sledeća, ući će sledeća. Šteta, Amerikanci se provlače 94-91, daleko od toga da se provukli, izvinjavam se, ali Srbija je dobila posljednicu četvrtinu 29-22, dokazala da se može protiv Green Tima.
Dobro je bilo, dobra uvećina pred meč sa Kinom koji je mnogo važniji u toj situaciji, mada je i večeras